Katukad ti Basol. Tinapalabas, napasagidan mananda Astor ken Don Juan iti mensahe ni Padre Mateo iti misa. Dinamag ni Astor no isuka iti paspasagidan ti padi. Ngem na kuna ti padi nga awan gandat na nga agpasagid iti uray asinuman. Gaputa ti mensahe nga imbinglay na ket para iti sapasap. Mabusurmat ni Don Juan iti padi ket nakunana anumatnuan. Ipapatay na daytoy kada Jonas. Ngem binili na ni Jonas asaan nga gararamid iti kontra iti padi. Ket urayan na lang ti bilin na. Kabayatan na. Kinasarita ni Boy dadinggas ken dagimay. Akayat na ti umadayo. Itagagayem. Tenggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Wen, tatang dinggas. Nanang dagimay. Umadayo ak. Kat isurot ko ni Arson. Mapan kami itinakuna ni Antigracia anatalgad a lugar. Nasaya at launay dayta, boy. Ay, boy. Diyak kumakayata, di kanton makit kitang... Sige, taparamat iti pagsaya atam diyata. Basta natalgad kalad ta. Wen, nanang. Ay, nabuy, anak ko. Anay ko nanang, tisugat ko. Ay, sorry, boy. Si Kamat Dagimay. Ay, Amom nga dasugat ni boy, inarakop mo itinairot. sorry nga talaga, boy, sorry. Awan na nyaman na, nanang. Siya kunti mga rakop kada kayo. Ay, boy, narad sa kakon ay inarakop na anak ko. Ay, Naragsak ka. Nga magsangsangit ka mat, nanang. oo, nata pumanaw kamat nga minan. At saan kanton nga makita? Saan nga agnanayon da ito'y, nanang? Agdadan na tayong tumatlaing. Basta, boy, agan-anat ka nga kanayon. Awen, Wen, nanang. kat itugot mo ti pinalengkek nga sardinas. Pati diya peskaw kan karkaryang. Laukam to ti pesiyang wen. May sa nga karton dagi jay. Abas toyo. Anya? Wen ka di, nanang. Awen, oray sardinas ta na masamat lang. Wen, nanang. Naginarakop daboy kan dagimay, tatang. Wain anak. Agsangsangit ken agkatkatawa ni Dagimay. Kasta nga taa no naliday. Makitak ti kinapatag ni Boy kan kuana. Wen ta isumot nga raw tinang padakal. Wen, tatang. Awan makunak ka ni dagimay. Kat dakkel a pagyamanak dayta. Apay, anak. Nasaktan ka kadi iti nakita. Saan, tatang? No di kat naragsakak. Gaputain patag ni dagimay ti anak ko. Wain anak. Impatag dalaunay ni Boy. Mala. Umay ka anak. Asit ganta ida. Tanay. Agpakadansan dadagimay kundinggas. Sige, tatang. Kasano, ligaya, tatamansyo. Inkamin, katagsubliak to inton bigat, tamuak no kaano nga agbiyahe da boy. Wen, dinggas. Sige nga, Rud. Yang kamen. Aganad kayo iti dalan nyo. Kat da kayo tatamansyo. Saan kayo kadi a makigiddan kada kami? Saanan baraw. Agbati akpailaan. Sige nga Rod, agpatuloy kamin. Sige. Aganad ka iti panagmanihaw, dinggas. Intong Sabado ti panagbiyahe tayo amapan ijay lugar mi, Boy. Sige, Antigracia. Ay, mayat ano ijay ti papanan nyo, boy. Ngam, nagadayo ijay. Makatuog tagbiyahe. Ngam, nasayat day ta, tanatalgad ka ijay. Wen, Joy? Kan may sa,
Mabalin mi kan ni Adeline ti sumarungkar kada kayo. Saanan? Mataktak kayo lang. Saan man? Kan may sa pambarak matan at imang sarungkar kada apong tumasa, kan apong masong. Sige, awan parikot. Kat niya, agsingsingpat kayo ijay. Wen manang. Kan di kay pumanasyar. Ang mga nutila masarsarakan nyo, ijay pakaisagmakan nyo. Wen manang. Kan tasugat mo, di mo baybayan. Aramidam ti insurok nga aramidam, Wen manang. Dinak man ang awagan ni Timanang. Ta inauna ka ngam siya. Sana? Sikati na una. Joy ko namlatan. Dagito'y kat di matadwa. Maragsakan nak amang buybuya kada kayo. Agyaman nak iti Diyos, ta pinagsabat na ti dalan nyo. Pinayaban na kamo, anya ti bagam. Kaya't kula mamuano sa dino ti ayan ni Boy. Ni Boy? Nadamag ko napaltugan, kat natayan. Pudno ka di. Wana mo. Kadingkali da adagos ti bangkay na. Kasta? Apay amo. San ka kadi amalidayan tanatayan ni Boy? Malidayanak. Pudno kadi amalidayan ka? Amo? Aguray ka man. Apay kasta ti pagbagam, ha? San kadi asika ti aking kapanunutan iti pan nakapaltog na? Oh. Impapatay mo kadag iti pasurot mo iti sentro. The big man. Ket, anya ita? Ibagak kan ka, amo. Agbabawi kan to iti kastoy nga inaramid mo kini Boy. Anya ko mo ti pagbabawian. Kasta ti pagbanagan dagiti sukir ken mangkalaban kanyak dinggas. Ni Boy, manula ti tawon na idiadda kada kami kini Dagimay. Nakitam ti panagdakkal na. Nakalanglang mo pa'y idi ubing. Akaslada kayo ti agama. Aniya? No daduma kat bautam, gaputa maditi inaramid na. Kat awan makunakan kwa na, gaputa panagisuro da ita. Ingatangam iti kotsen, kan kanayon mo nga ikanawa kan Ma'am Margarita, no kasta nga ungtan na. Itad mo amin na kayat na. Ah, Amum kaditi na ko na idi kanyak ni Boy. Anagas at launay, gaputa uray di na nabangunan ti pudno anaganak na. Kat nagasat pay lang, gaputa ado ti mangipatpatagkan kwa na. Kat ti may sa kano ang mangipatpatagkan kwa na. Kat sika, amo. Ngam na iturad mo nga impapatay. ah. Sa bagay, saan ako na mas daw, amo? Gaputa talaga ngamin na dagas ka. Kat iti ka man, saan ka siguro ngagbaliw? Na itulangkan kan ti kinadagas mo. Ngam ibagakan ka, amo. Dakal to ti pagbabawyam iti inaramid mo. Sumardeng kan dinggas. Awan kas iskan dagiti pagbagam. Anong tigatangam nga asi daw, Ma'am Donna? Isabuag kunto iti rupa ni Joy. Anya? Balsak. Gaputa impaidam na kanyak ni Boy. Ha? Saan ka di anasaya at launay ti plano, Sonya? Ha? Uwan, Ma'am. Nasaya at launay. Pagwadan nga aramid. Talaga. Ipariknak ken ni Joy. Ti sakit amarikriknak ita. Ma'am Donna, ibagak lang ti kapanunutak Anya dayta? Amo, Ma'am. Nagsaya at launay ti planom. Ngam, delikado Ma'am. Apay ko maadelikado. Ngamen, nagkibaltang.
Amang ano day tarupam ti mabuyatan. Ha? Wan, ma'am. Iso a delikado. Sa bagay. No kasta, makigayamak kan ko na. Kampay ini, awan sakit tinakam ko kan ko na. Kalpasan na, karamutak tirupa na. Kat ipaturay ko nga agdara tirupa na. Ha? Kaya't ko nga agpiglat tirupa na. Pakalaglagipan nanto iti kinaagraraman na. Ma'am Donna. Oh, anya, Sonya. Saan ka di manen anasaya at tinapanunot ko? Ha? Ay, nagsaya at launay amam. Permay anasayaat. Day talaong, taamangan no maunaan na ka. Kat sikati mapidlatan ti rupa na. O sige. Sika nga rod ti agpanunot itinasaya at nga aramidan ta, Sonya. Ha? Sige, Sonya. Numayat ti isingasing mo. Ikan ka itidakal agatan. Anya? Nakita ka dito'y punti kayo nga agmay sa Adeline. Isu nga inasitgan ka. Kaya't ko nagpapaangin dito'y. Naliday ka mat. Ha? Saan, Arson? Saan ka naliday? Ngamamom ka di. Nalidayak. Ngamin. Intun Sabado. Agbiyahe kami kan ni Boy nga umadayo. Kat di kanton makita. Nalabit ang magbayag pay. Sa tay tuman agkikita. Arson, Adeline. Saan ka kumang at itibagakan ka? ni. Anya dayta? Ngamin. Nalidayak. Ta saan ka na makitkita? Ha? Damagak man kan ka. Naliday ka kadimat. No di nak makita. Kwa. Ngamsyak. Malidayanak. Kat kailiw kan to ang makita. Anya? Ngamin. Agayatak kan ka. Nam na maaklat ta apaayan nak. Taamok mat. Sa anak amay karikan ka. Arson, Nupay kasta. Yung bagakla ang tiriknak, Adeline. Naguraan nak, gaputa yung bagak tiriknak. Awan mabalin ko. Sa bagay, umadayaw kami kan ni Boy. Kat dinak ton makita. saan, Arson? Saan ka kagura iti panangipudnom iti ayat mo? Agyaman na kiti panagayat mo. No kasta. Sungbatan na kon. Saan pa'y? Sige. Awan an yaman na. Makaurayak iti pangandeng mo, Adeline. Joy, agrubatan. Adda ka pala dito kusina. Itulod na ta ni Arson. Imayak lang minom. Uy. Uy, Adeline. Uy. Anya ti, uy. Nakita kayo ka ni Arson. Nadagkat kayo nga agsarsarita iji ponti kayo. Uy, Adeline. Uy. Ha? Madlaw ko iti ropa man naragsak ka. Anya? Hoy, sika Joy ah. Sa bali ti panang ipapan mo. Awan madakis na. Alakit din. Agrubatan. Tani, itulod na ta ni Arson. Imayag, taumay ko amuan no kaano ti papanaw yo, boy. Intun Sabado, tatang. No kasta, dualangan nga aldaw manipo dita.
Wan tatang, masapol aparbangon. Katadda kami iti terminal ti bus. Kasta ti ko na ni Auntie Gracia. Iti kasta, first trip ti maluganan mi. No kasta, sukunan da kayo dito kat itulod da kayo ijay terminal. Agyaman tatang. Ay, anda ko makidawak. Anya da ita? Mabalin ka di, ada kayo timang sukon. Ken mangitulod ka da Joy kan adilin iti ospital. Ha? Agpaggadmat la ti biyag da adwa. Nang runa kini Joy. Amangan no pagaramidan ni Donna iti dakas. Ngamin, impang tanan ni Joy. Sige, awan parikot iti dayta, anak. Agyaman tatang. Awan parikot, boy. Aramidag tikid daw mo. Kadagsagan na kayo nga ron dinton Sabado. Tadagasan da kayo dito Itulod da kayo ijay terminal. Wen, tatang. Inmayak sa sarungkaran ka, boy. Kamusta ka? Nasayat mo't padre. Nasayat may kayo. Agpakada kada kayo. Agpakada? Wen padre. Umadayo kami dito Mapan kami iti lugar ang natalgad para kada kami kinerson. Do kasta kadom ni Arson? Wen padre. Nasayat no kasta. Pagsayatan nyo dahi tang aramidin nyo. Padre. May liklik kayo ti peggad. Tatalgad tiriknak no madayo kayo. Katagan anad kayo lata kanayon. Wen padre. Uray da kayo. Agan anad kayo met. When boy, ket tarabayan na kayo ti Diyos. Anak, dadinggas ken dagimay ti mangdagas kada boy ken Arson. Ket sumabat dantaw ijay terminal ti baos. Isu nga ingkan maturog ta masapa taunay nga agrieng inton bigat. Ta sumabat tantaw ijay terminal. Wen tatang. Ay, anya laki din ti mapaspasamak ken ni Boy aya. Amok tatang. Ada kalaban ni Boy. Kat iso tinang paltog kan kuana. Ngam nagulbud laeng ni Boy kanyak. Uray ni Arson, di na ibaga ti pudno. May sa ti sauda. Ngam amok abinilin ni Boy, adi na ibaga ti pudno. Anak, Tiko na ni Boy, amang ano na yaw-awan ka nula abala ti nakapadamgis iti abaga na. anya. Ngam kinapudno na, adda kalaban na. Day tatigapuna kayat ko nga umadayo ni Boy dito'y nagtipunan. Kun nasayaat mat, ta naipadamag anatayan. Wen tatang, ni Arson tinangiwaras iti day taadamag. Mala, sapay lakuma, ta saanan na maulay tinapasamak ken kuana. Katagyamanak ta nakaamiris ni Boy. Anasaysaya at no umadayuda ken ni Arson. San? Boy! Aglisi ka! Boy! Boy! Aglisi ka! Tagtagay na ba ka? Titagtagay na ko. Ni Boy, iti ubing pailang. Sikbabon kampay, iti tinagdakal na Boy. Katsak mata. Inagawa ka na timang ispal ka ni Boy. Salbag na ito'y. Nagadwa may tagtagay na ko ni Boy Bay. Ang apayakas lapod no tinariknak iti tagtagay na ko. Anagdaanaga ka no iti osto. Kalukwan. Awanan ni Boy. Natayan. Isungawanan ti rumbang panunuta ka ni Boy.
Ituloy ko kit di ti maturog. Agawaan nyo. Andan da ang kaldinggas. Wan, intayon. Boy, awan ka din nalipatam? Awanan. Tikwar tayo. Amang ano nalipatan nyo. Saan? Jack nalipatan. Oh, intayo nga ruten. Joy, nakariing kayo ka din. Oh, adaytan. Wan, ang kaldinggas. Ala, intayon. Boy, agan anad kayo ti lugar apapanan nyo. Wen, Padre. O atoy, awatam dahi ti Rosario. Padre? Dahi ti Rosario kat mangipalagip ken ka. Anas ka na kanayon a kumamang ka iti Diyos. Wen, Padre? Di yu liplipatan ti kararag iti Diyos. Wen, Padre? Sige boy, ti Diyos ti mang tartarabay a kanayon kada kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.